Oh, pasok, pasok, pasok. Dok! Oh, nya pa. Umay nakman nagpa-check up, Dok? Pa-check up. Dok? Gureta, laki na mo Barbarom ti ko, may pa-check up dito ya. Dok. Tatalang, first time ko, Dok. First time mo. Dok. Ano tinagon mo? Jennifer Miranda, okay, Dok. gusto, okay. Manutaon mo. 30. 30. 31, Dok. Hanga halata, kasta 32. Akat niya ti marikrik na maya. No dadumagamin, Dok, pagbabaraak dagiti ka aruba. Ura dagiti ka balay ko, por me. Nga mawan ti maintenance mo. Awan, Dok, tata lang mga umay agpa-check up. Lago re ka man ti check taman ti kuam. Ti daram. Baka nangato nga talaga dita. Tagbabara ka. Nakunam. Sige karod, Dok, alaon nyo ti dara kung takitaon nyo no kasano. Ataramay mo, yada yung basa dato, Yada yung basa ito. Apay nga nga ramay ko, Dok. Sino doktor? Tika. Sige. Sakti masurot niya. Check taman ti daram ko nga naman nagbarbara ka kinagiti karubam kinagiti kabalay mo. Ala. Apay kas jay. Apo. Talaga madi. Nangato nga talaga ni. Nangato ti pride mo. Nangato ti pride mo. Nangato ti pride mo. Nangato ti pride mo niya. So nga no maminsan, no nagkamali ka, nagpakumbaba ka, so dahil ti problema kanyang tasaki mo. Tata resetahan ka ti agas Tumaran da ito every 6 hours one. Tapos, agsublik after 10 years. No may bus mo dahil nga agas. Wen? Alam dahil nga reseta mo, itapal mo kina di kasir, tabay da mata dyan, ningkan, pati siya kagbabara ti darak kanya mo, ningkan, pumanaw kan. Sige, Dok. Thank you. Inak nga rudaw. Once again. Bye. Hoy! Yes? Mabising ka? Wen. Intag merienda? Sige, yes. Wait! Aguray ka. Agpili ka pa dito Ngaday na. Basta agpili ka latan. O nagkunwar dito nga merienda. Doa, merienda ko nagkinwar. Basta agpili ka latan to yan. Daalis mo mga. Dito guys. Yes. Okay Kan mga night. Nya. Pinilpilin kami. La. Ganab mo. Ito yun guys. Bye. Pinirienda na. Malakan. May salaan. May salang.